Uklanjanjem Starog juga počela je danas akcija uklanjanja havarisanih automobila sa ulica našeg grada, s obzirom da predstavljaju opasnost po životnu sredinu. Također, ako i vi u blizini svog doma na parkingu imate napušteno havarisano vozilo bez tablica, prijavite ga parking servisu kako bi bilo uklonjeno. Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, javno komunalno preduzeće Parking servis u saradnji sa gradskom upravom za inspekcijske poslove poziva sve sugrađane da se uključe u akciju uklanjanja napuštenih vozila sa parkinga, tako što će nadležnim organima prijaviti vozila koje su bez registarskih oznaka, napuštena, havarisana i ostavljena na gradskim parkinzima, zelenim površinama, prolazima i ostalim mestima koja ne služe za parkiranje i ostavljanje vozila. Takva vozila ne samo što zauzimaju prostor koji bi građani koristili da parkiraju svoje vozila koja su u voznome stanju, nego jednostavno oni predstavljaju ekološku opasnost usled isparavanja kiselina iz akumulatora, curenja, ulja i tako dalje, što sve doprinosi tome da našu životnu sredinu i okolinu ugrožavaju. Kako ističe glavni inspektor za saobraćaj i puteve Gradske uprave za inspekcijske poslove, u slučaju da lice ne preuzme vozilo u određenom vremenskom periodu, ono se prodaje na licitaciji, a sredstva se uplaćuju u budžet grada Novog Sada. Za navedeno nepropisno parkiranje predviđene su novčane kazne i to za pravno lice u rasponu od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara. Za preduzetnika novčana kazna iznosi 16.000 dinara, za fizičko lice 8.000 dinara, a u slučaju plaćanja kazne u roku od 8 dana plaća se samo pola iznosa. Da bi se ovako jedno vozilo uklonilo u upravnom postupku, inspektor treba da donese zapisnik o činjeničnom stanju, zatim treba da donese rešenje o uklanjanju, te ukoliko lice ne ukloni ovako vozilo, doneće se zaključak o prinudnom izvršenju, na osnovu čega se vozilo i uklanja. Treba napomenuti da ovo je permanentna akcija tokom godina gde smo 2013. uklonili 171 ovako vozilo, 2014. smo uklonili 176, a ove godine trenutno smo 80 vozila uklonili. Građani koji uoče havarisana i napuštena vozila bez registarskih oznaka mogu dostaviti prijave dispečerskoj službi Gradske inspekcije telefonom na brojeve 4872 402 i 4872 403.